I wanna get it wrong. Can't always be strong, and love it won't be long. Sem Natalija Gros, sem vrhunska športna plezalka, prihajam iz Slovenije, iz Ljubljane. 25-godišnja penjačica rodom iz Kranja jedna je od najboljih u tom sportu. Njime se počela baviti kako bi pobjegla od alkoholizma s kojim se borila njezina obitelj. Videla sem eno steno, takole umetno, in bila čisto navdušena že pri 5 letih. Zato so me potem pri 6 letih starši upisali v tečaj športnega plezanja v Škofji Loki in sem začela plezati in od takrat naprej v bistvu nisem nehala. Počela se natjecati već 9 godina. Trostruka je juniorska svjetska prvakinja, a 2 puta osvojila drugo mjesto. Sa 16 godina počela se natjecati u svjetskom kupu, a u 18. se godini opredijelila za boulder i brzo je napredovala prema sve težim kategorijama. Kaže kako je to sport u kojemu je mala razlika između muške i ženske kategorije. Punce oziroma ženske znamo to zelo dobro skompenzirati z dobro tehniko, ki jo pa moški v bistvu včasih nadomeščajo oziroma večinoma nadomeščajo s tem, ker so preveč močni. Iako ima odlične sponzore, Natalija tvrdi da se od penjanja ne može dugoročno živjeti. Uz neobičnu sportsku karijeru ima i jednako nekonvencionalan dnevni posao. Ministrstvo za notranje zadeve, ja. V bistvu sem zaposlena pri slovenski policiji, ja. Ozbiljno? Znači ti si policajka? Ja, ampak ne taka, kakor jih vidite na cesti. Pač imam uniformo, zaposlena sem v policiji, ampak ni tako, da bi ustavljala na cesti ljudi ali pa zapisovala kazni. Nisem pooblaščena za to. Natjecanje. Mercedes. Rock'n'roll. Film. Seks. $1 million baby. It's the magic in risking everything for a dream that no one sees but you. Jedna je od rijetkih žena koje su uspjele savladati smjer težine 8C+, jedan od najtežih u sportskom penjanju. Njezin uspjeh zabilježen je u dokumentarnom filmu nazvanom Chalk and Chocolate. Nataliji penjanje nije samo posao, veselje i hobi. Ono je preraslo u njezin način života i tako ga doživljava. Mislim, da vsako stvar, ki jo delaš s strastjo pa z srcem, da pač emocije so prisotne. Tako da, ne vem, ne znam v bistvu opisati tega občutka, kar zagrabite neki, ko vidiš eno stvar, pa tudi če je to, ne vem, tam ena stena, ko se peleš mimo z avtom, ne vem, neki imaš v sebi, ki ti ne da miru. Natalijina najdraža knjiga je Galeb Jonathan Livingston, priča Richarda Bacha o mladom upornom galebu koji je sam naučio letjeti. Predvsem pa mi tako v težkih, kakor lepih trenutkih pomaga, ko pomislim na Jonathana, kako se je pač loteval stvari in kakšen pristop je imel. In tako, kakor prav pisatelj, da Jonathan živi vseh nas, tudi jaz tako pravim.